Salam dostlar. Men Zuzu. Bu Zuzu Unique Eci kanalı. Bugün men parkka geldim. Qarag'och qanday xo'p. O'ta buyuk emas, sharqiratma. Ushul parkni bugun sizlarga obzor qilib ko'rsatayin deb chechdim. Men qo'shib seyildib shu parkni ko'rsangizlar bo'ladi. Hammangizga like bosishni unutmaysiz. Jana, kommentariy yozing. Oyunuzda fikringizni men dag'i bilayin. O'shanda quvonchda bo'lamiz sizlarga o'shanday xo'p yerda ko'rsatib, jana cho'g'u seyildigandek bo'lib qolamiz. Bugungi kunda har bir parkda ele o'shanday velo yo'l deb qo'yadi. Velosipedlar uchun atayin chiyilgan yo'ldir. Velosiped tepganlar o'sha ko'k chiyimda tegishib, jo'nagan odamlar bu yoqdan bosib jo'nashadi. Misoli, ko'rganingizdek. Bu kishi, bu ota, bu yo'l menga o'tadi. Bu yoqda bo'lsa velosiped tepganlarning yo'li. Dostlar, parkda negizeli ayılda jingaloq basqanды yaxshi ko'rasizlarmi? Men abdan yaxshi ko'raman. Ko'kchopning ustida jingaloq basqanды. Negizi bu park o'ta eski park deb aytuga bo'ladi. Sebebi daraxtlari ali yosh. Eski parklarda daraxtlari abdan buyuk, ko'p yildan beri turgan daraxtlar. Bular demak bu park жаңылы qurilgan parkday ko'rinadi. Bu qiziqdi, bunday o'tirg'ichlar jasalgan ekan. Bu tarafında jatsa bo'ladi. Bu tarafında o'tirsa bo'ladi. Mana o'shanisi bilan bu qiziqdi ekan. Jingaloq basib, rohatlanib, bularga massaj bo'lib jatadi. Bu parkdan o'zgachiligi Japon stilidagi bir yeri var. Bu yerda atigul Japonchada yozilib turadi. Yazılar ko'rinadi deb umiddaman. Ondan so'ng içine girib ko'rsangizlar bo'ladi. Hozir qiziqli yerlarni ko'rsataman. Misoli, ko'rdingizlarmi? Bir Japon munara siyaqti bir narsa. Bu da Japon stilinde. O'shanda öyle. Bizce çayxona deb qo'yamiz, yo'lsa tapchan deb qo'yamiz. Tapchanda o'tirib çay ichib turgan yerlari da bor. Hozir ani da ko'rsataman. Qarasanglar, qanday qiziqdi, ichiniki ko'prik. Basa, qarag'och qanday so'nin baliqlarni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda baliq oranjevый түсіндегі балық екен. Қандай ғана қоз, қандай ғана абдан чоң балықтар. Ұқсайды. Ташбақаны көрдіңіз бе? Күндің астында сарғайып жатады. Ташбақа. Балықтарды көріп деп үміттенем. Ondan so'ng bu kichkinakay munarasi o'rtada turadi. Tegarak chekkasining bardig'i Gölçük abdan xo'p. Bu yerda dag'i bir ko'prik. Ko'prikning ostida toshbaqalardi. 3 toshbaqa. 1 2 3 balıkların türü bu köprü. Bu жақта той болады деп ұқсайды. Абдан музыка соның жаңғырып отыр. Бұл жерде ташбақалар. Жана мен. Салам. Менің гүлікімді көріп отырсыңарбы? Дегенде мен айтып отқан чайхана сияқты біздің тапчандар ұқсас. Жапон стилі, бирок
Al жерде жөн гана отургучтар бар. 1, 2. Нар жакта 3-чүсү кафетерия окшойт. Ал үй сыяктуу экен. Ben saklarım ömür boyunca. Sen hiç korkma, ben benzemem başkasına. Ziyan ettirmem sevdayı kullara. Her mevsimin güneşini, yüzündeki çizgileri, kalbinin kırık odasını toplamaya geldim. Ben seni çok sevdim. Kalk, herkese inat, bana tutunarak kalk. Gidenlere inat, bana tutunarak kalk. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Bu bulut gözümdeki yağmuru düşürecek mi avucuma? Ben saklarım ömür boyunca. Sen hiç korkma, ben benzemem başkasına. Ziyan ettirmem sevdayı kullara. Her mevsimin güneşini, yüzündeki çizgileri, kalbinin kırık odasını toplamaya geldim. Ben seni çok sevdim. Kalk, herkese inat, bana tutunarak kalk. Gidenlere inat, bana tutunarak kalk. Herkese inat, bana tutunarak kalk. Gidenlere inat, bana tutunarak kalk. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Дагы ушул парктын өзгөчөлүгү кат-кат болуп курулган. Мисалы үчүн катта мен ылдыйкы катка түшүп келатам тепкичтер аркылуу. Андан кийин бул катты көрсөңөр болот. Парктын ичинде туалет бар. Мен метробуз деген видеомдо көрсөткөн жол кирүүгө колдонуучу карточкалар менен туалетке дагы ошол эле карточка менен колдонсо болот. Туалеттер бир эледен. Бул кийинки кат. Дагы бир кат бар экен. Кийинки катка жөнөдүк. Ар бир катта жол сыяктуу, ортосунда эки каттын ортосунда адамдар отурушат.
Mına bu keyingi kat. Bu keyingi katta da oturguçlar бар аңас жерде. Oturgучтар да кызыктуу экен. 3 бурчтук. Ошондо 3 тарабында тең адамдар отурса болот. Мисалы бул тарабында, жана бул тарабында. Андан кийинки катка түшсөк, ал жакта жана мен айткан вело жол бар. Вело жолдо велосипед тебүүчүлөр, самокат тебүүчүлөр тебишет. Биз көргөндө самокат тебүүчүлөр көрүп атабыз. Бардык шарттар бар парк десек болот. Ала жерде мусор өргөтүүчү жер бар, нерселер бар. Бул жерде ортосунан дөңгө чыга турган жер бар. Дөңдө дагы кичинекей шаркыратмалар бар. Шаркыратмалар дагы андан кызык макина бир вело кетти. Ошол жолдун аркы бетинде ити барлар үчүн дагы атайын парк бар тосулган. Ал жерде ити барлар гана иттер менен бирге сейилдеп ойношот. Кызыктуу тепкичтер. Иттер үчүн парк тетиги жакта. Ошо жаңы атайын тосулган иттер үчүн ойной турган сонун нерселер бар. Азыр биз келген дагы бир шаркыратма. Кандай поза? Силер бул колдугун көрүп өзү эле салдырат адамды. Бир нече айкөлдөрдүн көрсөтө кетейин. Төмөндөгүдө мен айткандай, мрамордон жасалган. Кызыктуу бул дагы адамдын чыгармачылык көрүп таң каласың. Адам тартканды да билет, жасаганды да билет, канчалык укмуштуу нерселерди. Бул дагы бир айкөл. Киши окшойт. Бул болсо аял заты окшойт. Ала, аял заты окшойт. Колунда гүл бар экен. Жазуулар да бар экен. Жазуусун көрсөк болот. Белгиси беледиеси бул биздин район. Тулай Чакмак Түркия чечеклик кадын 2015-жылы. Демек 2015-жылы чечеклик кадын деген колунда гүлү бар аял дегенди билдирип атат. Түркияда Тулай Чакмак деген жасаптыр. Дөңдүн башка жагына өткөндө ошондой тосулган жашылыктар үстүнө чейин чыккан сонун көлөкөлүү жер бар экен. Ошол дөңдүн эң үстү жери. Ар жакта үйлөр башталат. Жол жана үйлөр. Бул болсо карагыч кандай кол сонун жер. Жыгачтардан тосулган узун. Бул жакта болсо отургучтар, адамдар отуруп эс алып. Жана эгер мен парктын дагы тиги бетин көрсөтсөм, тетиги жери сахна, кээде концерттер өтүлөт ошол сахнада. Андан соң ылдый жеринде болсо кафетерийлер. Мисалы балмызда сусундук ичип же болбосо тез тамактарды жасалган тамактарды жасалат. Бүгүн аба ырайы абдан укмуш, сонун көрүнүш да сонун укмуш. Ошол парктын ичинде кээ бир мрамордон жасалган айкөл же сөлөкөт десек болобу? Ошондой нерселер бар. Мисалы, бул сөлөкөт. Кызыктуу. Жөн гана дөңгөлөккө окшош бир нерсе. Андан соң тетиги жерде бир сөлөкөт. Мрамордон жасалган. Андан соң бул жерде кичинекей балдар ойноп жатышат. Ал ошондой мрамордон жасалган сөлөкөт. Мен силерге пальма дарактарын да көрсөтөйүн. Бир пальма, экинчи пальма, катар менен пальма дарактары бар экен. Пальманы да көрсөңүздөр болот. Достор, карагылачы, кызыктуу дарак, кызыктуу архитектура, кызыктуу чыгармачылык. Эмнени көрүп жатасыздар? Демек, кишинин алаканында бул дарак өсүп турат экен. Бул зайтун дарагы. Элестет? Зайтун дарагы. Ошондой кызыктуу нерсе экен. Анда эмесе, достор, сиздердин оюңуздар боюнча бул эмненин символу? Демек, адамдын манжасы, беш манжасы, колу жана алаканында бул зайтун дарагы өсүп турат.
Kommentariga özüңүздүн оюңузду жазсаңыз. Бул эмненин символу? Көрөбүз. Ар кимдин ою ар кандай дегендей. Анда келгиле жазгыла.